Ibrani pasal 50 ayat humotong sarang kapuro warune. Kamageng kita senakaba bahwasanya kita seorang ini perlu bino Jesus sutangang kita mahi kita kayo maning mawruata yamang pungun kakandaga pungun tatalantu ikami na ene seorang sa ini wari muka kandago narahe supabawiyahi kami susah halo ini orelai suhabi ini supa sa samara ikami mamu ikami membasah hengetangu maka tentiro utuh si kami mga alang menuruso pubabiyahi kami sualo mahika dan tane waring wene mamu tarantu kekoy kami takadeang kami makana wawerang bino Jesus ini ku bino Jesus ini kay kuaten kami supabiyahi kami malo-malo ini dorong kakinoa ikami mamu ikami sadia dumaring hengetang orang lain masampi supaya kami malo-malo. Amin. Mangurang anak sebuah kekendaga mahing kita membasa so kapia mo Ibrani pasal 50 ayat yang motong sarang kapuro arune pia tatemboe pananarakang Kristus nakampung dosa mahia pang nabawa mino Jesusi ikite mabasa sang kapubasa ikite manata Toratu agamang Yahudi katay mangonggo kang kuane kang nawade maanong harap mapia sarong lumantar ringanu warinewe maanong harap ene tutune tarata ene apa betawe makasuku tau mata apa lumanta manambar wata ringanu sasembang sire bawange manilaing taong-taong mengkai hane sasidutu menenara kamu sasembang gahi sembah mga wes isai ku manambar watai membenteng ada seng nipa kaburasi worosa tangi sire sembelaing tawe pendang pia dosang sire ku sasembai selain tawe sarung ipelo ku teuno hudu mangas sasembah ila onggo apang taong kawe mapatahanung utaw mata su karawo rosang sire batu mamben tengah dia dahan sapi dengan rahang kambing ese tawe makareda sa dosa akiwene su tempong i Kristus naranta su dunia ku isyen hengetang sumaur wata ikaw tawe magagaw sa laonggo dengan sasembah kaiso ikawe seng nanyahin badang waugu iya ikawe naong tawe kararua sa susasembah tinongka araw susasembah waugu karampu rosa tangu iya enabera andaw iya maru iya eka dimenta waugu magkoa apang kapuluno kerewe mabawohe maanong batangin ko surano winohe susi kumotong-motong i Kristus nahingetang ikaw tawe magagaw sa laonggo dengan sasembah ikaw tawe kararua sa susasembah binatang tinongka dengan susasembah wow bukarampu rosa i Kristus nahingetang kerene
maning mepatiku sa sambay ni sarakang tuhog tiyahang agamang Yahudi. Bawe Kristus na hingetang, andaw iya emang iya kay di mentawa gumagawa apang kapulunon. Kumawatay nandada sa patiku sa samba naong kalimunane ku niyawelang sa sambay Kristus. Yesus Kristus yang nagkawa apang ikakapulong duwatay dingangon na narakang batangin yehala nakawa sa samba. Dingangon sa samba ini ku nikawa Yesus sansure bago sarang marangudango ikita kabi ni murasi mo rosa. Apa yang imang tao Yahudi mampamunara apang karaloy dengan mengkai masua surene mempenarakang sa sembah gahi mesuru kaiso mga sasamba ini membentawe makar raradas dosai kutewi Kristus tawe ketayang sensure menarakang sa sembah wau ku karampu rosa dengan sa sembah ini kai wau ku sarang marangut dengu bauten mengentudu sa sembayane i Kristus na iyang ko suko aning umawurwata ku naparenta sang kapaparenta ringan ku seora sa ini i Kristus mengangang pada sarang mawurwata mapasubang dumaroka sisi hatede ringan sa sembah i Kristus makasuku tau mata apang sen niya pagkaprasi mo urosa. Suhara ini tanong roka urwata malay mengonggaus sasahidi sikite. Roka urwata nahingitang ini kay pendariadi saruntaku ikawa dengan isire suapa ewek Allah ku sarung dumentay kung kuang mau iya esaru mamembingu mangat tita kue apa suraru naung isire ringangu mamohe suandumang isire mamruatae maraing nahinitang iya esaru matim bureng kawarawa urosa ringangu kararaki sisire ku karawa mga rosae ringangu mga kararaki seng nyampungan ku seng tawa hanuasa lain tonda sasamba karampung rosai. Sarang ini pembawasan kita suara sa ini kadang kamang apa dudaringa hengetang mau rela masa sempi hengetang suku bawiyah malam-malam. Kenapa habar? Marun Sema. Ikite maurang ano sembah ke kandaga botong ini setampa ini ringang karang semah wadang ini warine be uwari mutoga sikite keso uwari nuka kandagu mau mantata pa ilalahe supababi ay kite suara ini wariwene ikite terusan makita terima kasih sumau medalo memantu ke arenge uwarino isye kai matia maurang anak sembau ikan kendaga mau pembawasan kita kanini pia darua sasembah babawang bau mga binatang kanini sapi dengan kambing dengan sasamba tutune kay mau Yesus Kristus ku kamageng ikite tamata tumore mau ute kay kahangang ikite tumore maning apa sunggaren pabawiyah ini
maning apa kakanoa o dunia ini keresu sahalo ini tahiti arawang uwalimu kakanoa ro kasus Yesu wadang kita ute maning banua raraisa ute kita mang tatap narenta sutampa ini medalo membantu ke aring rumah. Wan wene mangurang anang sembah ke kendaga mako sembau tumatore mau utene kana buah burang unau murasi kutakadeau kere kanini takudewera apa sunggaran pembabiah ini utai kita mentatap medalo memantu ke aring mau ruata kasalahin maurang anau sembau ika kandaga atau rutorata kaisa sadia tau mata menerima si Kristus dengan atau rutorata ini tawe maka salamatu tau mata bau ansiku kutuku rosa ode lain maka aturada takadeake ngau tau mata masing kau kararendung rosa arawang pia binohe susi mengengaha si kita menanantiro si kita apa hinong kuateng orelay apa hinong tabi kuateng kita ku ikite mamatawakari makawa mapia kari kakapulong mau magurangan no sembau tananan paso makiwaro makan na buwe berang Ingrisan makan na tadi kita melawang kok main arawang masa dada tahiti kering melawang iya tapi karena maka naute mulai kita mau bahasa Inggris magurang anau sembau ika kandaga suara no mabung kita Yesus Kristus kami turada bau ataru torata katai masurung kang kau suramu sahamingang kasinangan kung kita ang iya katai Kristus makagali ang karampong rosang taumata ku makapabawa taumata sarang ikakapulong duwata jadi toratan na katay ngalat arwang mga kita tetapi kasasalamat at tutune katay mo mau ruwata kasalahin kita sora sa ini badang kata tatie matatiwa pananarakang umawang kita Yesus Kristus bago ko kandago dunia orelay ka kandagi kita isya na pohong sukalo kuruisa tinampa kusukatalualon na bawang kapia kabi ene ni narengang mauruata waling kakandagi si kita tamata kakandagi su mga kagurangan ng sambaw orelay si siya mahurangan ng sambaw kakandaga patatantangin mo sa samba mahole di nga mo sa samba tamaraw tumang ene ikakapate sulat tao pati kumonara timimura o karadiahan jadi maurangan ng sumbaw kamaging kita manguri kita kata mata tutore mangimang mau ute marine be katain suwawera
tetapi ikasilo suka kanoa ikite su pabawiyah melo-melo arawang. Tapi mungkin kita menguri kita kemandagu sembau suwarine, kemandagu mau Yesus Kristus, ku teukai biasa du sembau suwarine ang, ya masingka su eklesia ta apa kerene, arawang. Kita apa mangimang mau, kita kukandagu mau, ute kay ilahe kita, kere apa kita kumandagu sandingan yang kita tahu mata. Mangurang anau sembau ikakandaga suaremu mau kita Yesus Kristus. Karena dia harus sesembah mahole memarui pembawiahan pesan katau matatano masurungo pahesi Kristus natatantang ka usa sembah tamatumbo mapia kataingi kakasilo su kakanoa taumata agama surarwe tawe kabakeng gasing kasasaramat tutune kere niwerang dita kanini maini kita tengah-tengah dito tole mawo ene teke kasilo su pababiyah kita elono barine katain su wawena kera ikakoa ku ikakasilo su sasamba gagapang sasamba kang kanengang sasamba menedasa dosa sasamba kasasalamat uteke sasamba Yesus Kristus mau kita pungu salamat maurangan ang semua ikakandaga suwareng mau kita Yesus Kristus mau kita Yesus Kristus waring ang kakandaga isiya na narakang watangin nakoa sasamba tutune sukalu koroisa takadya isira mangimang sisiya taumata makasilo batu maway ke tanga-tanga da pungo saramat mananaramat dunia orelai mananaramat sikite taumata waring wene mangurangan ang sembau kumbahang menantang karayaking kita Yesus Kristus kukay nakoa sasamba mahole kuy kita tawe sarong mabari suka kanoa pabawiyah tabe kakanoa marandu marau mau kayso ikete tatapa tutore mau magkakawa hingitang mau masasampi hingitang mau so pabawiyah kita malo-malo isya na narakang pati ko pabawiyahe gunang kasasalamat tu kabi taumata baradosa mau sa naliw kabi ene wow sambakang darakitang ko na bawang sikite sarang pabawiyahan kakala jadi katain surarong mau kita Yesus Kristus pia pabawiyahan kakala kaya nilahe su katanga dutundong pangangimang taumatang sahani suhurang kaya ba ini ke pia monara karaunto wao paba wang Yesus Kristus bau taruarang tamata nato kupatiko tamata mangimang sisiye seng nakahombang
kasasalamat sinuto. Tangoy kita makapaberain terima kasih mau dengan mo supananarakan mo batangin mo ko ako mananahidi satia si Kristus. Bapati ko kakanoa dengan kabi bababiyaha mawadi pa makoa sa sambang kita si Kristus sa sambang mahole kere ikakapulong Kristus. Jadi Yesus Kristus kesa samba biyaha kui kita apang tumatore sisi mahi ikite lai makoa sasamba ku darurong mawangi sutang bawang kita Yesus Kristus. Amin. Magurang ng sambaw. Amin.